iphoyisa emasamweni eyaphi bagijima iphoyisa emasamweni eyaphi uya kuthi masimdabalanga samqoma ngoba simthande vuma novuma nasemane ngoba ushophana nganza kwethu usekhulumile umdidiyeli wami umlawuli wami emabuthweni umfokandabandaba angikwazi ukuthi ngibe ngisalula kade kodwa ngizobeka into eyimbili nganza kwethu kuphela bese sithethela abanye kodwa ngithema ngithi hlala lapha ngasemnyango ngiyibonile imeya yala emzwabantu umfowethu lapha emanzini siyathobeka amanzini ukuthi usondele phakathi kwabantu nabaphathi bamaphoyisa njengoba la siphambi kwenkantolo okubalekile ke ukuthi abaholi uma indlebe yabo izwa besondela noma ngabe bahamba nathi noma bazosilalela kodwa ukuba khona kwabo khombisa bawubona ukuthi umkhumbi uyanyakaza. Ngifuna ke ukucacisa ngokungahlonisi ukuthi ngempela inkinga enkulu la eHarding hayi la eHarding kuphela emzimkhulu ikhona inkinga enkulu naseKokstad inkinga enkulu ngoba kwaziwa ukuthi la madolobha lawa awanabo abantu abakwazi ukusukuma njengofela emntwini bawamele leyo nto le ngicela imshayele ihlobo futhi angazi-ke ngoba umuntu omubi kangaka umbulelelani umuntu emubi kangaka umuntu aze ayohlekisa abantu basemakhazeni beyibuka isiyiyekile ningayezi leyo nto bafowethu kodwa engikuqaphelile la eHarding abaphathi lapha abathe bangabaphathi lapha into engayithandanga i-attitude yabo kodwa ukubeka uvo nombono kwabo khona engikuzwile ukuthi izinto mhlawumbe behleleke ngendlela ethize kodwa babonakalile bona ukuthi mhlawumbe indlebe yabo befuna ukuthi igcine ilawula ukuthi leli langa lenzeke nini ngoba nini bayaphazamiseka. Umuntu osathi khona emphazamisayo kule besibhekene nayo ukuhamba kwamagwelekwele bakwethu kushuthi lo muntu akuyena eSouth Africa. Sonke siphazamisekile ngamgcina nini umuntu esifazane enqunu njengoba kanti kumnandi ngehlanganyuka njengephethe kamahosha kumnandi umndeni wami ngwazi nengane egula izisinde engingayibonanga njengoba ngizele kangaka nje ngizala njalo ngolesihlanu ngikhanwa njalo leyo ngolesihlanu ngikuzwele kusama kuyiwele lami ukuthi nakho kwaqhamzela kune-2 years yabona kuphakela manje ngifuna uzala uMashi and Mashi ya uzozala uMashi and Mashi manje ngathi kwethu kubalekile ukuthi siyacela ukuthi osomabhizinisi bala noma bebecabanga bangamagongo angakanani sicela ukuthi bawuyeke lo mqondo ngoba ngeke usebenze ngempela thina singathatha insuku zohlala la futhi sibulalane amafuna sibulalane shayane amafuna shayane silungisela abantu baseHarding ukuthi basebenze kahle futhi kungene abantu abala eHarding kulawo mabhizinisi kodwa ukuthi uzothi imoto yakho awuzuyikhokhela wena ngenxa ukuthi thina silasi zomasha okhombisa ukuthi wena isithutha esingayona inxenxene eNingizimu Afrika esingawubona umonakalo babangakanani abantu abaphazamiseka uyazi ukuthi ngisho ngapha kethu kwaZulu sasihlebela insizwa thina sazana nezinsizwa eziphethe amatekisi ekezingomkhabethe abakwacaba ekeyinsizwa nomavava ofokasikhakhane nensizwa zazawagubethe bonke labo bantu hey basidonsa ngebhasha bathi hayi bafana sinani kulento eniyenzayo kodwa hayi abafana bethu abasakheshi ngendlela ejwayelekile besho kanje ngize sibahleke sithi bani siqhubekani noma engadliwa imoto zethu ngoba silwelizwe lwethu leyo nto leyo iyona ke same attitude esidingayo la uma bafuna ukuba amaboss bona la eHarding i-wrong leyo nto leyo angeke siyimeleke leyo nto ngoba simila manje asisabi kufa
kwahulumeni loyo nje uhlafuna ngagwinye mayicabanga ungise lophakela umthakathi azesabe lokwangemela hayi senza sengathi asisatha lutho nje yabo futhi niyazi kade sayiqala lomshikashiki nango 2021 sangikhiphe endlini nigoyini into esingayifuni-ke ukuthi nihlangane bese nigcekeza iy'tolo bese nenza noma senenza ubunuke labo ubunuke abufuneki niyezwa kanza wethu iGhana njengamanje ithatha abantu bayo bayahamba nakusasa bayahamba okuyinto enhle cela siyishayele ihlombe iGhana bafowethu ayeye Ghana ayeye Ghana wonke amazwe abukele kuyiGhana futhi bahamba bengabe besabuya abangabe besabuya enhloko. We will never miss them. Can they go? We will never miss you. You have killed our country, you have destroyed our country, we will never miss you. We will liberate our country on our own, and we will make sure that we invest in good practices. So we can never tolerate the nonsense